Sisi sote ni abiria
Yes,
Sisi sote ni abiria twasafiri, hakika tuwapita taji duniani. Sisi sote ni abiria twasafiri, hakika tuwapita taji duniani. Na dereva, na dereva, na dereva ni Yesu, na dereva wetu ni Yesu Kristo. Na dereva, na dereva, na dereva ni Yesu, na dereva wetu ni Yesu Kristo. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeimaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji, nimewekewa taji, taji ya ahadi. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Sasa na mimi na wakati wangu wa kufariki kwangu nao umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Ataniokoa na kila neno baya, hata nikufikie ufalme wa mbingu. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita
Away.
nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji, taji ya ahadi. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Sasa na mimi na wakati wangu wa kufariki kwangu nao umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, tumshukuru Mungu kwa zawadi ya mama Jacinta. Tunapoendelea kumwombea Mwenyezi Mungu apumzishe roho yake na hata Saidi amjalie heri ya milele mbinguni. Jambo ni moja, amefika nyumbani kwake, mahali ambako amekuwa akiishi kwa miaka hii mingi. Tumuombe atakapolala hapa ndani, na baada ya kutoka kesho Mwenyezi Mungu amzaidie awe pamoja na wateule wake. Nasi pia ni njia moja tunajikumbusha kwamba hata ingawa kuna kifo, Mwenyezi Mungu anatuhurumia. Tujue dhambi zetu. Namungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, kosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, Mungu Mwenyezi aturumie, asamehe dhambi zetu na tufikishe kwenye uzima wa milele. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Na tuombe. Mungu Mwenyezi, wewe ni rehema ya wakosefu na furaha ya watakatifu wako. Tunakuomba huyu mtumishi wako mama tunaye msomea misa hii katika boma lake, umjalie ashiriki heri ya milele pamoja na wateule wako.
ili siku ya ufuko afunguliwe mbingu za mauti na apate kufika mbele yako na mwili mtukufu, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi atona katika umoja wa Mtakatifu, Mungu daima na milele. Tuketi tusikize neno. Ogosoma kurwase ebuku ya Ayubu 19:23 gwika 27 naki yare koba buya onya mang'ana ane nari kwa bono yare koba buya ari kwe asebuku ari ikwe ne karamu eroisire kurwase risasi ekiume gekong'u amang'erwe ase getare abeo kare na kare korende nimanyete ng'a omoborio nemo yare omoerio nigo aratenene igoro ye riroba nyuma risanko riomoberone korirabe riasarekire erio nindore Nyasaye ntari ase omoberone nimwerorere inche omonyene amaisane namorigererie ayane tari ay'omonto omoao nimoganetie mono ase enkoro yane ime moise goteba nase enchera ki tokomochanda nigo mokorengereria ng'a ninche nagerire amabonsi anyorire inwe iroka ogoitwa nomoro ekiagera oyore nekeririanda igoro akoegwa egesuro nigo akoegwa egesusuro kiogoitwa nemioro erio monyare komanya ng'a okogambigwa nkoreo ring'ana ria Nyasaye togororoke ase okoyetogia evanchiri. Hallelujah, hallelujah. Neno lako, hallelujah, hallelujah. Ututakaze kwa kweli, hallelujah, hallelujah. Twasikia, hallelujah, hallelujah. Omonguru abe na inwe Nasoma yo ogosoma kwe evanchiri ntagatifu yarigetwe na Luka omutagatifu. Nyasaye aewe obonene. Luka 24 eyamokogendera kurende rituko ritanga ndichuma kubukia moka abakungu baria bakagenda ase oboina bakaira amanukato alia aya babegete ang'e bakanyora rigena riria riatigeriwe korwa ase oboina kurende ekero basoa tibanyora omobere bw'omonene Yesu ekero baichanete asaya rora abantu babere bagatenena ang'e ase bare beboyetie chianga chikomekameka abakungu baria bagasowa n'omondoko bagatunga mainse abantu baria bakabatebia naseki mokorigia oyore moyo ase bitondo tari kurende obokire inyora buna abatebetie ekerari ingigariri ngane muwenderete omwana omwanya bantu
abikwe ase amaboko y'abantu abanyene ebibe na kubambwa nase rituko lya gatatu naboke bakainyora amang'ana aye bakairana korwa ase oboina bagatebya baria 11 na baria abande bonse amang'ana ayo onse na baria batebetiwe n'abatumwa amang'ana aya na barabwo witera ase Maria Magdalena na Yohana na Maria ng'ina Yakobo na abakungu bande abalengamo na barabwo amang'ana abo akarorekana koba na yabosa asebale wose tibayanja kulende Petero akaimoka akagenda bwango ase oboina agatungama akaligereria ime akarora ebitamba biria bireo byoka akaira na bwoye okumetie asaya akolekire. Evanjiri y'omongero. Kristo atogigwe. Mungu ni mwema kila wakati. Mbia muliga iga hata mwara akora iga hata kora akora iga kora iga igo ande geli omukara sekoma kora murukwa mwete tabu atikini kiya lakini mwikamirira mukora iga mwaboga mukora iga mateyo mwabo pora ye tebiti gatore merari bono ga bone ruotiye yaikire bwoye gusubona ruotiye iga omongino iga nere Jacinta uikirenga gusubona biyamona ase miroberi mwakorete iga mukaroberi iga mang'ana abere buya mbako ikirenga wetera so ikaga tugwakara nyasembiamo oyo turanchira para uturaiga urutwa akararete kunyago turaiga kunyago tutebitokoriga gwantu tukabwatira naso gukora twachire kumwakira ngambia mono naende tukumuburia kakitatu tigangio aturu tuteiga tumoeni buya nainde tumutigera banne bwaye tumsifu Yesu Kristo na kuwa tebanga asubugi mubito twensi aba Kristo labana banyasaye ekene mongino yiga nabalega tata nabalega muruchi binalega nabalega anabara ile tata le mamini aki no mosekera tagoseka nochio mokorere chichega aki ara gukumi ona kuwa tebanga litukuliria karali eteke ndige nande boniga katwa mwikiri asenga nenchire mo yokoro ngekenepi twikirenga asale asamenyete nainde baada yoko menyaroro just imagine ngande era to kumubika buno mubere nyomba nande mambi asoke pia box nothing coming back mungu wetu buriga manyada likwere na nainde manyago soa nyomba buno nonye mogo so amomotenga odi mogo so ro pia box nande mosoke oyo gochiko bali kaninga odi teyo bono umate bono kurubona baka mambi mwaka odi umate turaba 10 odi ache ngogo wote bikaribu ayebono ekone otebudi ngoro chora kuiraniri ondeta iyo omonye noji lakini gochaka mambia una kogenderera naro ratoki to mwana oye gosebande baragote bikari lakini ere network teyo tagote nga karibu nchu taokorangeri ntuturagere tagote bikende. Now the time has come for her to go. She has gone. Maybe she will never come back. Ta kwena story ga. Ninturagenda asachi. Ruchiri. Nitoko gendoro. Ni ishara tosha kwamba wakati mtu anaenda tu kwa Mungu. Anaenda tu akienda. Lakini sisi vile tulivyo utaenda utembelee mwingine, msalimie, muongee na yeye, mkule na yeye, mfanye mipango fulani. Lakini wale ambao wameenda hawana mipango mingine bali na kuishi na Mungu na Mungu awaweke mahali ambako amewaandalia. Mungu ni mwema. Igona ko gwatebange kenepi ngano nyochire Nyasaye namumanyete. Nyasaye namwanchete. Nyasaye naroche. Nyasaye uyoroche tigaba amorabeli obusubwaye na inde uyorengo yekera gusira. Mato mongina yasoga tatairaneti. Usoba. Na mwa masogetiga byo box nyagitari. Lakini iranete goche. Urandire kare bunare nuroche bona. Na ina bogo soka tuirana. Na bogo soka uirane kure ega weto bo. Gabona gokora sokuru nyomba byo box. Tebi abantu ekenepi.
ngora agenda ande lakini timaeti gosing'aki kwara akira abantu nono kwa heri mpakiro kwa heri goko genda mundu matenga mugondo nakore ntikiki mugondo nagenda goko soko guchende batebinga asigete nacha lakini uyo iga ngano ichinguru nchiarengo lakini Nyasaye nonyo murangeirie na atigete yamate yatigire tugosaba Nyasaye batwara gosemeria sare. Na jambo lingine katika somo letu la kwanza tumesikia vile Ayubu amesema vizuri otebire akiyare ko babuya ngiyare ko babuya amang'anane ali ikwase ebu asige tabu geta ne wino ne karamu ingali sasa etagosale tigera abantu bacha kumanya ngikyarenge kwa sababu yeye mwenyewe aliyapitia. Ayubu alipitia mengi, na baada ya kupitia mengi yeye mwenyewe akavumilia. Baada ya uvumilivu akaona utukufu wa Mungu, na ndio sababu sasa huyu mama kwa miaka yake ameyapitia. Uyaite ile tata onye no kurama uramiru, onye no gukora emirimo okorire, onye mugondo na chite, onye no kwachi nyeni onye no kurugira abantu na arugete uzobona na akorete ebintu aiga, onye ng'ombe kurageria pio box no roche bo. Lakini wetrase birinya saa mwete na bikorete weita sobo uagare usa sobo kebwaye akabikora na bikorete. Lakini sisi wote ambao tupo tunahimizwa kwamba unapofanya kitu chochote kile ambacho nafanya kifanye na moyo wako wote, kwa sababu kesho ujui kama utakuwa. Mungu wetu boliga ko kora kendai korege ntekyo no moyo yomo nechinguru cha ochonsi na Nyasaye goseni korege ntekyo era na akorete uchi na wengine. Sasa zingine tunasema tenda mema enda za ayekora maya yenda uchiga Mungu no yakorete ali arenga amaya na ali atamogeti Nyasaye tugosaba Nyasaye amwabere asali atamugogetie na ende we gakubwatira ni ali amugogetie amonyaro musasu otako kwa sababu huyu Ayubu alihangaika, alilia, aliumia, lakini hakuacha Mungu. Nasi katika maisha yetu na kiego tebekana nga asensi ye mechando katura asensi ye mechando tolemererie mechando yeye aliyavumilia. Na huyu mama amevumilia mengi kwa miaka zaidi ya 90 amevumilia mengi. Onye no gukwana Mungu no yekera gite kinyoreki bange beto na twarenga mbia mukali emiake ya 95 manya irengo wat aki nona afu nati abandi ntura tubugate usimbibiti urojine renge Nyasara wanchiroment na ureke ngongino yo onge ureke biriti manya ureke biriti kenyo irengo roji Nyasara wanchiroment umungino yaganchirwa kamente emiaka baka 95 Nyasaye akamwanchira akamenye emiaka yonse. Na wewe je nchirende mbwate 20 irengana mentu irenganda iki akajali muntu ga manyo mungi na gwate emiaka mingi lekiko kamanyaka muntu ga gwate emiaka 30 karaka gotura kaenzuku kaiti timi kimya moja na moja ono 10 nkieke bo kama muntu akabono nkieke manyo oyo igabwe emiaka 100 emeki trikorolekana, lakini akaiga ke emiaka 30 neti gwakitiyo ono gweka monta ekwaro getibo taraki mbia mukari gaki buri gaki shuali urochai omongino yiga nanda aba ntombari in fact nona baga kambara baga kabe miaka 90 80, lakini the man is strong. Lakini umuntu nare bwi miaka 20 ura akaenzukuru mukangi weto buri gaki tayumwe kana siko momwabo onye kore zukuru kabazukuru onye kore sokoro tikabe soko onye koro mwana tikabe mwa yana ko tebanga asikeliore anchirana nande kemenyere onye kindo mwana kindo musae tikamenyere busae bwana. Hata Mwenyezi Mungu atanibariki ikiwa ni mzee niishi na uzee wangu vizuri, ni ikiwa ni mama uishi kama mama mzuri na mambo yataendelea vizuri. Na tena jambo lingine kwa miaka yake ndikuwa nasema na boko nyoranga kabwate miaka ye mingi, lakini muntu mbiri miaka 20 byale kumurama uzoba muntu mbiri kama muntu kabwata kamuntu tata kengineki ukwa kabakango tukutuja yani rojine kengina aki erego chegete myake aki Nyasaye ngwanjara komende 5 ebe mune bonus yao ukwere 25
Wamongi wetu bori gaki. Ngomuntu bunoyo no muntu bugosinia. Osebona. Abantu abana bagosinia abantu bagendera komenya. Bagendera kobo. To basa kwa babune kibiriti kenyoro by the way. Au ukiona mzee kama huyu, mpe heshima yake by the way. Mpatie heshima yake. Kiona mama wa miaka yake, mpe heshima yake. Kwa sababu ameona mengi, amejifunza mengi, amevumilia mengi, ngali na mengi anastahili kukuambia na kukubariki nayo. Abo hata mangi. Arago sinaro, akoga ubeke buyego, mwana mzuri. Lakini wetera asogwanja kwenye saa, onye ntu amenyete buya. Sababu nero yo kamenya bono buya, tumenye abana banyasaye. Tumsifu Yesu Kristo. Mwita hata hiyo rahisi. Na ndio sababu amesema katika somo letu la Injili, Mariamu Magdalena walienda mpaka kule kwa kaburi. Walipokuwa kule akina mama watatu walienda. Mariamu mama yake Yesu, Maria Magdalena na mama wa Yakobo. Walipoenda kule, sasa wakafika kule wakapata jiwe limeondolewa. Lige na liatigeliwe. Iga, kali ni liatigeliwa. Bakamnyoka bagaswa sembe, bakanyora netu wagite. Bagosoka kuruoro, bakanyora bangwa na babiri, bamesete kumena mareka nyasa. Wetera so wanje kwanyasa bakabeka marunse. Bako babolia. Ba egento lire kali amareka yambo boleti. Abakungwa aba. Ninki moko ligiyo yole moyo ase bitondo. Biya muri gake. Ninki moko ligiyo yole moyo ase gento keke. Si bitondo. Obokire tali ase bitondo. Ochire galiri. Mwigweto boli gake. Ochire. Tayo. Nduri kuliya abantu ase bitondo. Na boko ranga no mubiro rochega cha sinta lakini urasika nyorangi orakale obe achete kale abogete na Yesu bakagenda uchao nga etokonya koligyo omuntu yase bitondo no mubere toroche lakini nga yakale asenyasa. Na ndio sababu ametuambia kweli tuwe na imani. Na tena zaidi walipoenda kuwajuza mitume wake akaambia Petro na wengine hawakukubali, hawakuridhika, wao wenyewe hawakuamini. Na ndio sababu wakaanza na wao pekee mpaka kwa kaburi. Wakaona, wakatazama, wakakubali na wakaendelea kujuza wengine habari hiyo. Na ndio kusema kwamba sisi wote tuamini kwamba baada ya kifo kuna ufufuko. Na tena zaidi, ekera baigeta asembera bakanyorige na liatigeliwe. Bono nguvu ligali swali gake ekenepi. Buli mwe kana nstekomo. Dige no roje liatigeliwe. Bolia urochirige nandi tigeiri. Abantu mbale baroche baroro bataroche usige nandi tigeiri. Bamenye to bugima gete. Kamuntu kameto bugima gete tometo bugima gete asensi. Ubugima obo tomenyete ekenepi watigeri gurigena. Onye liatigeri ngogo tigereri. Mukangi wete. Maria Magdalena amaraika agatigerigena kera bachete. Ayoroche ningora gotigereri. Na kugoteba Nyasaye agarusirige na liri naenda akeruseri. Bakorore kene obokire kuri asa baku ekyagera maraika Nyasaye. Gutuwetia Nyasaye. Nyasaye akorega maraika. Wetera asogo tigeririgena. Na kugoteba agatigerio musunto ryorengo. Eri bakaramukia bakarore kene pi Nyasaye oyo uri Kristo mwana Nyasaye obokire. Na wewe katika maisha yako tunataka tupate yule ambaye atakusaidia uondoe jiwe. Omuntu ga nguri orago konye. Ondeta iyo orago konye muna Kristo. Onye kubwate emechando tebia Kristo nero orago tigereri. Mungu wetu boli ga. Onye kubwate byobwata asubugima bwawo. Biryobwate bikon oyo orago konye agotigereri generiri kon di obikirete osabantu bakobekirete Kristo mwanongo onyasa. Ni atakusaidia. Abantu mbale bebekirete rigena. Ani mama otenga orogiri kamonte ekerogete lakini ekarogiri usi kebekirete rigena lakini egatenga no muntu obekete Rusia egente kebekirete yetago konye onye gotege toike myake onye tutagete toike myake buno mongino oyo torusiri igena totigale tobabaya ega akimukangiwa ibintu mbira tata yaraka muntu karaga kera kini ga kagotaro rakaenga igatonya kuruguru lakini ne tuwaginga bwati
use ga sabe to sine biguta bon na bia ko iston telipara bon ngi ke bo agi yana ka muntu ga ku etagani yandi ga no ina ka yanga kalikuwa kabes uyo koro to betari kiagu lakini yakimu kiretigo chagocho obomya ngana ko tebanga ebinte biga bikogera na intwe ka banyene ntokoreka ko baba ya to virusi Omongoro koran so itu bia mana sinje ke kiri tukeli bia mana kera kwa trendire kurwa siwa mungino yaga chire twa mukira singa ya macheno bia mana sinje kwa tamaye tubne ke wago cha sense ya ikire singa kwa marangeri nyasai tumentro kwegena tumanye twensi tumanye wikaso bugima gwaka na karo manene bia mana sinje kwa trendire myake yonsi kwa murendire na andu kwa rendire abana baye bamentro kwegena obaremi wikamambia merotheria karagendera ta machenu ututangane ando tura wanzani wa no buya bwa baroreka no mongoro otoiwe mongoro korante otoiwe Omongoro korante otoiwe. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, naye Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Tunaomba hayo yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, imani nimeilinda, sadaka yaito asuku mwakira Nyasaye mbuya mono. Kolete sadaka yaito echa salitali somo yo mutagatifu kuna bwalenge kale bule bono burabe myaka yansi amina. Mwana Nyasaye tatu itu tukone ngambi ya mwana singe ncheka wa kyo moyo wa kara yo moito bya mwana singe ncheka wa kyo mungina cha sinta yo kwarangiri kurwaso ubugima bwense tukusaba onyale wanchira moyo ye onyale gutimuka so mulembe abagani baitu bayikire na bali barashinjira Nyasaye itu tokuwakira ngambi ya muno tokukubolo nyale kora bonsi bali barashe chinjira gochicha
nyako bo montereba uba ikibuya twensiamo tusange asumo igoyo ongete mongina Jacinta sisi ni abana baye na ndo baremye bagochikorwa engana yokoremi nyaso ito twasabiro nyare ko bara tigo musangireka no nyare ko boiwa marembe elieta liao linyare ko bari gotokigwa twasabira ya gotera Kristo oyoro monguru ito asire taria tata nirio mwana nirio moyo mutagatifu amina yomono asinyasae karibuni nyote asengenjo twachakire buna twachakire igo ntagete oyora mutureti onde bwensi ato igorere mutureti oranga igo onde bwensi bieke nyororo goro gosemate ato igorere mutureti onde bwensi oyo mate gosero goro onde bwensi ora okoranga muntu tayoro tigandi yo mugako yo mo yibweke nyoro ato igorere mongirangire sinjwa igandangiri mugaka juto igorere mukunta nango kwane ngwane yemo toereria bagaka senga nchabangi no kora barasire gwetanana ndage to mugako sano giswa ya soro chegocha sano giswa ya sore oichogocho rwengoro yao ogokora tubwati omugaka manani oiche asengenjo yechinsa ntagete mokore bwango tuchake korangeria abairi jitaika ibere fato ikira muna fata agoika abuna otogokorera chinkwana omotureti mokwanchi baka mwakosana njwa inkwane enyenge eyine ronta gitego Nyendi ina manyanga iki misego somero ngajane misego kana bwebese ndacha somero misego nchina haridi timbwa timanga nande ndanya rego te somo nyino mina cha getege tuweke yosi pi ukere stogwe spinero to akiye ona to agotire yuru mu nyino buna to okereti nchego yitimbwa ti amange ya sai tata mo ka saga ya mukwa Asante sana mwenyekiti kwa nafasi nami niweze kutoa rambirambi zangu. Nimesikia kwamba kuna wageni, manake ndio nimefanya nikatumia lugha ya Kiswahili. Kwanza ni kuwakaribisha wageni wote, hasa wale wametoka sehemu za mbali mbali. Pili, mimi natoa rambirambi zangu kwa mji huu kwa kifo cha mama mpendwa. Mama mpendwa alikuwa ni mama kwa wamama wote, kwa sababu amefanya kazi mzuri na kanisa, hasa pia kijijini. Kwa hivyo tumepoteza mtu ambaye alikuwa ni kiongozi. So mimi nawaomba sisi zote tuige mfano wa mama, ili at least tuweze kufika miaka kama hii yake. Sitakuwa na mengi, ni ile kuwakaribisha nyote na Mungu aweze kutuongoza kwa mipango ya siku ya leo ya mama mwenda zake Jacinta. Asante sana. Majina ni Jared Mokwa. Ikwa ya moto agotera totere omongina Jacinta chinkwana nandi tumanya kogendere kwa ya tebekero gotera kwara ongeri kwaya Oh
ne kwaya etogo chakere ebinyoro ntagete kenyoro kya nyamagemaate oyora akwana oyomo ebwatigwe ne kenyoro kya inaga ebinyoro oyore kure kenyoro kya nyamagemaate aliagota agosamba buno muliro ekogera Nyasaye ulire yenseye nakage sambete ne toigo bono nanye sambe no muliro nande tiri chikubuka linde bono enseye egina chaireki na kyogo sambu no muliro kale na kale bono yaribere besani one ono motola Kristo ogenda yoro ono motola birecha ogenda chanam birecha no bwabarogi birecha no watumani birecha n'abantu baguze imbere n'abanyabitina bantago tubarikorera burutu bw'igoro igoro n'abana gotebayanga tugomana n'igoro atuwariganye una tuwa muwariganye sikono cyeito erinda tuwanchere tomomenyere kerago turangerira rangerio monginoyo tugende asuburutu ya twachorire wakale nakale igoro n'tinale gucia mango wana tinale gotebanga tugantero gotero komo erinde umurere mago kuruwo isucha yasibibe igatotera gatera gokorondaira Bwana sehemu yangu rafiki yangu wewe katika safari yangu tatembea na Yesu pamoja na wewe Bwana pamoja na wewe katika safari yangu tatembea na wewe mali ya basipotaka ili niheshimiwe haya ni kutema saka sawa sawa nawe Bwana pamoja na wewe Yesu pamoja na wewe haya ni kutema saka sawa sawa na wewe niongoze safari mbele unichukue mlangoni wa mbinguni niingie nawe Yesu pamoja nawe Bwana pamoja na wewe mlangoni wa mbinguni niingie nawe tusabe Nyasaye umuya tata n'umwana mwikomo cyane umuruke igoro utongete igoro n'ise n'ibiroro naye Nyasaye tatone tugusasima naje twege nitenga naye Nyasaye ule moyo ekora naye utongete ibikoreka n'ibitayikoreka naje ngire mwana bantu mubeka no tunabana baye gasiyama go Nyasaye mbulama nasenge ntugwa twaliganira oro undo tara kumanya Nyasaye twagusabira ngo mwaligani ekora gwatawire natege tumuntu ngalo masire ile chatatu ngeti muntu ndabago chikoyinere abantu bonse nabaho Nyasaye nakigwa tenere Yesu Kristo gocha asenge nchogo takuye kanisa asenge nchota getabantu babo barakomana asenge nchota getabantu babo baragotamera wogo takuye kanisa Nyasaye hanyara babo kuruto tsamale tugende komena igoro kale na kale nako bakira senye nchochi ngakine biro kwa hiro mungino Nyasaye tatone Yesone na ndo kamotori Nyasaye kala kwa mubata netino mugaka wala senkeye maiga baralire wonse monene batigira abana magego monene one batigira abachokoro batigira abairi n'abasani hamone kanisa barenge gusasima bono kwa batimo kirio monene rutu amanyire ngo yorari asole
igachorire gochoro kuya tatone ntotigo chenganere kale na kale rekerora tugutorangerio monene balitwa komanyire na bali bakobara komenya chinga gichicho moero togenda komenya sore guru kale na kale na kiyale ko babuya Nyasaye umusangerere kanu rero umungino yamangana yago kwanwa mayayo gutoleka na kiyale ko babuya aikera n'abamintu bagoika unda tora utara komanya hanyale ko ruga igo komanyete undo manyete na Nyasaye toizo akomanyerero iga ekorera Nyasaye ubugima bwake romuntu buyamana senge ncho musangerere kanu uranyale gotoria abange wono taomolembe tobwanchana Nyasaye uraburwele yonsteba tumetenga chiburabule chiakerecha twachikanira seriteria Yesu Kristo amangana go kwanwa kwanwa maya abairi bago tabakwana amangana maya ekenyeroge kwana amangana yoto manyetenga chikanisa chibwata amangana maya yoro tubwa kale na kale omusombo to kwana lingana lyalero tata twamwaliganirie kale nchera go Nyasaye mutichere tongola maulumu kago ikaga Nyasaye akwana lingana likorwa sole tinyale gotorie mya yabantu wono tugoba kunaenda wabonene ime amabera Yesu Kristo Yesu tolito amen bilabang asengencho fata ikire ndo chikogendera atambe natage tomongino orio korukwana nyaboke atobekero gotere kora asiga fata achakie misa ana nyaboka asore nchibwango. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Omaitekere muriga na watu abakongu kio muntu agakoroka bakoiga ekiagera ntuntule moyo babero chire obatera ngo batereria hiyo koreiga ulimwenguni kote kilio tumewapoteza wapendwa wetu kivo hadui hutapila hodi na kuwanyangua walio wake. Ulimwenguni kote ni kilio tumewapoteza wapendwa wetu kivo hadui hutapila hodi na kuwanyangua walio wake. Mliofiwa vumilia moyoni muwe na tumaini moja kwamba karibuni Yesu aletea waliolala kwa Bwana wafufuliwe. Mliofiwa vumilia moyoni muwe na tumaini moja kwamba karibuni Yesu aletea walio wake wa Bwana wafufuliwe. Kifo ni lazima wa kila mmoja, usisumbukie waliolala, uliokema yaliyotendeka kwa Bwana Yesu uliyefufuka. Uliofiwa vumilia moyoni muwe na tumaini moja, waliolala kwa Bwana wafufuliwe. Sasa nataka niwaambie huyu baba amelala. Je, wewe jiulize unalala aje? Tigamba sabere tugumba maiso tatomya twakwirana ngambia mono kuwa mono munene waturendire mbaga watwigirite geichiabono iga rora fato nyarire goika ekera ututwale program tato murende omurae eburuburu yabirecha yos twanyete onyeire inyare weterare omuyane chinguru chiao churerekane mbaga togore program ege omwana Nyasaye ntokobetereria manke ayama getu asabire anyare goika bwa sore ime amanyinga Yesu Kristo mutoria. Asante. Ikwaya mogo chaka tuchaka gotera kwa gosoa ikwaya
abangina bari bare kogenda gochia somo bere bari mwe bangete ngai mwagenda kora muna twakora tari twatebete muka oyo tenene tomo beroria agusie Tunaomba kusimama wote tunapoanza sherehe za leo. Tunaomba msimame wote.
Mungu ni mwema kila wakati. na kila wakati. Mungu ni mwema. Basi siku ya leo nimefika hapa kusoma misa hii kwa niaba ya Papa Paroko wetu Monsinyo Vika Generali Charles Samwata, ambaye amenipa nafasi ya kusomea huyu mama misa. Naye ametuma rambirambi zake pamoja na mapadri wetu wa katedrali, Fadha Yako na Fadha Nyanga. Mumepokea rambirambi zao? Basi sasa kwa unyenyekevu tutaanza misa takatifu kusomea huyu mama yetu Maria Jacinta, ambaye Mwenyezi Mungu amemuita kutoka maisha ya hapa duniani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Ndugu na dada zangu, ili tustahilishwe katika misa hii takatifu, tukiri dhambi zetu. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
Tuombe. He Bwana, tunakuomba usikilize kwa wema sala zetu, ili kama vile imani yetu katika mwanao mfufuka kutoka kwa wafu inavyoimarishwa, vivyo hivyo tumaini letu la kutazamia ufufuko wa mtumishi wako Maria Jacinta lithibitishwe. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Sasa ni wakati wa kulisikiza neno la Mungu. Tunaomba wale ambao wanatembea watulie ili tulisikize neno la Mwenyezi Mungu. Ogasoma gotang'ani ikorwa sebuku ya Ayubu. Ogasoma mwanya banto okoibora no mokungu amatuka na make. Ere niga ichire nemechando. Ere niga kororekana bunege sicha yesichire nande gyasira bwango. Niga gweta bwango buno morengali. Tali kogenderera kobao. Omonto niga bareira matukaye. Na omubaro bw'emetienyi yaye naye kwayo chikire. Naende kwa mobekeire chimbebe atanyare gwetani. Ogasemeri nkoro ase omonto ekera agoichorwa no. Ogasemeri nkoro ase omote. Ekero ogechirwe no seboke nainde. Na emeseboke eyo tegosira. Emeri yomoto oyo neisa kogota imase liroba. Na egetugi kiaye nkegota gesire imase liroba. Nonya naboigo ekere embura atwe nigo kera asaboke na gosokia ebisebo buna ekemeri ekia ling'ana lia Nyasaye.
tugasoma kwa kabere korwa Sabarumi ndiriba lya Paulo mutomwa korwa ochia Sabarumi agasoma ekiagera onde tali asegati ya itore moyo asengencho yayo monyene na onde tali ogokwa asengencho yayo monyene na kionye tore moyo nigo tore moyo asomo nene gosego tora akwe nigo tora akwa asomo nene na boigo onye tore moyo gosego tora akwe nigo tora abo monene na ki Kristo niga akwete na inda akaba moyo elinde abe omonene ase abare moyo na asaba akure ringana lyo monene tote nene asoko yatagie banjiri Bwana hawe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako ee Bwana. Yesu aliwaambia wanafunzi wake mfano huu: ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao wasitoe na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa 8 pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na nyinyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mukajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, na hao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Halafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. Akajibu akasema, amini nawaambia siwajui nyinyi. Basi kesheni, kwa sababu hamuijui siku wala saa. Injili takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sifa kwako ee Kristo. Basi siku ya leo, jinsi niliwaambia, nimepewa nafasi ya kipekee na Vika Jenerali wetu mpendwa Father Charles Samwata, na amepeana rambirambi zake. Mimi sihudumu kwa hii parokia, lakini nimekuja kwa ajili ya kumsaidia jinsi alivyo niomba nifanye. Siku ya leo tunapokuja hapa, tumekuja kwa ajili ya huyu mama yetu Maria Jacinta, ambaye wengi tunamfahamu. Najua kila mmoja wetu anamfahamu kwa njia tofauti tofauti, na hata mimi mwenyewe ninamjua. Alipokuwa ananiambia, alikuwa ananiambia ni yule mama rafiki yenu. Rafiki yetu anamaanisha kwamba yule mama ambaye tulikuwa tunamtembelea. Siku ya mwisho nilipokuja kutembelea huyu mama katika jumuiya ya St. Peter and Paul,
Tulikuwa na viongozi wa St. Peter and Paul na wana wako hapo. Huyu mama alikuwa ametoka kwa nyumba yake, alikuwa ameenda kunywa chai. Twachete mwaye kumutalira, tukanyorosokire, uchire hoteli gari asema kunywe chai. Twachete chialenge chai tandi yake hiyo. Kwa sababu hiyo sasa mimi ninamkumbuka sio hiyo peke yake, lakini mambo mengi, kwa sababu tumekutana na yeye mara nyingi pale kanisani, na pia watoto wake na wajukuu wake, kwa sababu ya mambo ya kanisa. Hayo ndio yametuunganisha pamoja. Hivyo ninamfahamu. Ninapokuja hapa siku ya leo kuongea juu yake, ninamjua vizuri huyu mama. Si yeye peke yake, lakini na familia yake. Ndio maana hata mimi ninao huzuni wa kupoteza huyu mama. Basi tunapotafakari juu ya kifo, tunajua kwamba sisi kama wanadamu tumewekwa katika ulimwengu huu kwa muda fulani. What we have been given in this life is time by God himself. And now that's why God is not bound by time. Nyasaye eretabwati kerengo gyechingaki, lakini mwanya bantu nabwate kerengo gyechingaki. Point number 1. Hiyo ni ya kwanza. Nataka uangalie rafiki yako hapo, mwambie tuko hapa kwa muda. Yule ambaye aongei kawaida mnachua ni mchawi. We angalia rafiki yako, mwambie tuko hapa kwa muda. We are here and we have been given time. Sasa huu muda ambao tumepewa na Mwenyezi Mungu ni muda ambao unatupatia sababu ya pili. Na sababu ya pili ambayo tumeumbwa ni kutenda mema. Nataka umwangalie, umwambie kutenda mema. Na tunapotenda hayo mema, basi tunaunganika na Mungu, kwa sababu nia ya Mungu ya kuumba mwanadamu ni kwamba amjue, ampende, na hivyo amtumikie, na hivyo afurahi na yeye pamoja huko mbinguni. That's the journey. Ndio maana nilianza kwa kuelezea juu ya uhusiano wangu na huyu mama. Mimi nilikuwa nilimjua kwa sababu ya kanisa. Kama si kanisa ningemjua kweli? Singemjua, kwa sababu nilipokuwa mseminari nilimtembelea, nilipokuwa deacon nilimtembelea, na hiyo ndio ilikuwa mara ya mwisho nikiwa deacon. Abukara tu achete tukanyorochile kwenye chai, lakini tukamoganya na ngomo deacon go tinkweva. Kile kitu ambacho kimetuweka pamoja ni neno lake Mwenyezi Mungu. Were it not for the word of God, maybe we could not have met. Ya aleko banga talia mangana ye kanisa ntwale wacha kala ndokie. Ntwale wacha kuumira na wanyenka keranga saiga na bora anyako yanga na aleko tara bakanke gato chukumira na, lakini asenge nche kanisa to wakala ndokie. Bwana. That fact number 1, time. Na kiako atota bunga mwanya banta gatongu asengaki, mwanya banta gatoli wa asengaki, na ende mwanya bantu nako asengaki. Igo point yu entanga ntetekero montanye bwate. Ahebo no kwanda mwao omanyanga ni gora sense asengaki. Omonto tabwatinga kinyasa. God is eternal. Ereni garororo chingaki chonsi. Na kiako garantu na mwanya bantu ogosemele wetu gotigarite gochiasale. Ogosoma wetu gotangani korwase bukwemo bani Ayubu ni gaho kwande goro yo bwenge bo mwanya bantu. Na kiki yabo tabaranga mwanya bantu ko ibura no mukungu ama tukaye na menge. Sisi tumepatiwa muda ambao ni mfupi. Lakini katika huu muda tunaweza tukakuwa wa muhimu ama tukakosa kuwa wa muhimu. Nalio kinyalekana to babenge encho, osento babenge nayo gochora. Asenge ncheke ene pia abantu mbalororo, aseke nyoro ekerago kwa abantu bako igubia. Mwanya kuwa kama munta kula abantu bako igubia. Tebo maene tia kungainereri. Omonto konye ogosabura matoka bande pia ni liko limetenga una matoka abesho kungaiga takole tendo kike. Ekara kule na kibata. Na cha konge asenge nje kwanya tali okala ndo kike. Bueno oyino mogoko gosino gachiwa. Omonto rendo korogo chande tabantu botambe abantu batali korale gisona kara kule na kibata. Ntoje torale asenge nje kwanya taronchi kole ndo kike. Era diga kunya kubugiriria omonto wata mire woncho keria kaberega libati ngapa. Na rwa korage ndo kike. Wata buka chitoro sha korage ekere wachire na kyabantu bataba. Omonto naro ere asobogu mabwaya oreri chibu no ene kere kendi yose yakoleka ndase kenyoro nero omonto mutangani number 1 wocha kuba machibu ko bakonyanga ekereke kyabere igotokokora iga kanya nabantu bagwasanire nero mutangani kugaya na mangana abantu baigwana ekero omonto yo akuri na kyabantu bateba twachandekire gosabano
bono tiga tukwana bumaene tinde tionga ineri tinde timo ndabe plastic I want you okwana bumaene no nyano metengo omonto ori ogo chande to okorera mayo tambo tambe kara kure na kiokora una mwanya bantu. Tumsifu Yesu Kristo. Vatevere ime yao ni goko woka asenge nchoka yani ga watemecha akwete mechanda ibiko manyene bono nakiki bono e point yeri akabere nabatainga ekerenya saha to tonge tunandaga to beka chingaki chiga tunyare okora yara maya ekero okora yara maya kwa rwaso mabwense yega abantu nigo bakorera gose nigo bakogoka igongo nyakonyara muri rishibo chimwino the point cyane munango chibeka entangani chingaki akabere okora yara ma kare kwa menyira chingaki echikwa iru akora yara maya no anekero okorwororo nigo okorwororo ko bwateke manyerere gyo kwegena abantu bakorigere batabanga na incheka nimbe buna maria na incheka nimbe buna nyarebe tari asengencho yo kwerokya kwenda asengencho ya nkora yao na mayali okora gento keke na enda mayaya iga nigakorwa sinya sai monte yora tabenga na akora maya atalwetia sinya sai asengencho ndebwansi ya okora mabe oyini gakwamera ne chinguru cha jasa you are against the will of God and is aim for creating humanity igo bano litukolia lero ekara tukoligere ligoro yoboguma obwenge bwobogimo obwo nakia kwara twachirega litukolia lero tali asengencho okora ndiri mongiro yo maria kolende kwenyole ntitwe kabanya naso bumwa bwito nga onye twachire mamincha yo gwanja kwa Nyasaye tunyale kwera na senchere ndonge wetara so kwenyole twenyere litukolia lero omotekero gechirwe nigo goseboka naende kero motoga echirwa nyakone koro yomo ebisabo biri bigo chabona kibiko iko biko bebinge nakia karata banga naende nyeke kere kwa nyabekire liro baime igego kwa elianya rakonyorokwa kelito kuligelia senga kiyega ye Pasaka. That's the message in this Easter season. Message batabanga Kristo kule naende obokire kurwa saba kule oleke manyerere kyogo tori gwa sabantu bonsi abako batiswetera asa mache batisimo ne baisagokwa ngababoki bwana na Kristo ekine kyako twachinguru bali twasomera masomo ye wiki yega octave yega ya Easter kurmande gocha twarorere Kristo gakorokera aborokwa baya ako baorokera chinse ya mawao na asali bagochikoranga nere nekara gusamunyura no mugati. In their appearances, when it comes to breaking of bread, they recognize Christ. Engenchi ya enereria yega no korokinga iga batigete batigara asobomo na kuwamona kabatai mokore iga asokonginyo engenchi ya no gusamunyura no mugati. The unity of the church kelike gotomeka mo iga litukoria lero keri nabataigi atoletere iga nga asekerisie keiga no kwege no koiga kera to kurigeria abaminto bararire ntole no kwegena asengencho bachire ne kamanyerere kia Kristo yarabye ko manyane nga babokiwe litukoria mwario okuna ko kwegena nto babuna abantu bali batabwatia wasemeria buna basama weto wakabere kwale batomentera ko tabanga ondeta yore moyo asengencho yaye wasondeta yogokwa asengencho ya nigero wancha no gochika kwa Nyasaye manyana so mawanya abantu asengencho twensi asobu mabweto chinga kichito nchiroro no abuno karanste gabu na nche bunande gaiga kero monta chinga kichango kala shirendo kike wakati wetu utafika na wakati wetu ukifika basi tutaondoka ulimwengu huu. Swali ni kubwa tunafaa kujiuliza sasa. Tutaondoka katika ulimwengu huu tukiwa namna gani? Tukiwa tunamjua Mungu ama tukiwa hatumjui Mungu? Kwa sababu tunapotafakari juu mambo ya kifo ni watu wengi ambao wamesoma zaidi lakini wanapoongea mambo ya kifo wanasema kwamba ni fumbo. Abantu abange basomere igoro ya makweli lakini karabako ya kwanda batabanga neke biserero nande kena makweli neke bise ise mystery nakia karabako tabanga kito manyete wetara sogo soma twa somere nkelinga montonde bwensi ogoku kamaete Nyasaye na nanya rokobo nenge nchyo kumanya Nyasaye ne baptisment kati. That's the way, that's the answer. Asa makweli ayega monto yomo osomete sana na ando ligete igoro ya makweli okoro Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard no mwana filosofia, is a philosopher. Ekara kwante igoro ya makweli atabetenga amakweli ayega ni gakorenganywa ne menyameria kwabera roche oisa kwanda senyancha tali oroche bunoroiga orega menyamateli mengeiga enda senyancha menyamanere kwabera roche nsali menyameyeiga ekero yo moso kire kuroche ochire igoro gaiga tolikwera na gwechiroche nse naende akamana batabanga nabotokolengania makweli go ekero monta akure tali okora gento keke tali kwera naende asengencho ondeta yo maeta bana sako ganda lakini ndichi butoma tendiringa omoelio
onyo kwete kamwete nyasaye danyo kubo no kubo kuokoiga nigo kora bigo chiase ndase nyancha minyamanere kobera roche nsali eminyame yeiga ekero yo moso kire kuru rocho chirigo gaiga tolikwira na gweche basi bono mwasali bono nkengu kwan ndeti kwirorera gabo iga baba tabanga kero umuntu achira sama kweli kochire galia talikoirana lakini ntomatengo kubo kwango kale ndo keke nkororo there is the resurrection eyeiga to ko kwakera senga kiyabona ye pasaka ya Kristo neyeiga nige kugwatia makora onyo muntu okoreta yaramaya abokiwe kya somo saso ko igoro takwe onyo muntu okoreta amabe abokiwe nda somo lero kare naka onyo muntu okoreta yaramabe ere niga kwenda sibuli gatoria senga kienke wetera sama saba yaitaba gatole moyo anyare konyara mabera na kwenda sinyasa that's the journey ile resa bali na kyakora sole nikeka dia utabanga kara kole nganye menya meliere ya chansali insali ya kotaba kendete kerego chegoro wega yanyora liberera yataba ko chinsali tinyo kora gento kike tidi kwirana naende nahongo tikara igoro gai na baga tabanga sama kweli ekaro umuntu achira sama kweli ni gako ganda somo timoko you go to rest that's the equivalence iyo muntu yigo somete akamana watabanga lakini asogo somo na binte biga bionse igo bigo tikara asogo sibwanya sai there is nothing that is beyond God kende nkeyo yetanetie ogochika kwa Nyasaye tumsifu Yesu Kristo igo mugweta mangana iyo murigererie imana matai kende nkeyo yetanetie ogochika kwa Nyasaye yabona na bere go batambe asobo maboito ekitora akore kiyapi no komwancha na komare Nyasaye asengenche bintu binde byonse pini go bigweta kuna chinga kichitu no bugmaboito bogweta ne bintu byonse nabo birego lakini Nyasaye ni gatigaleta semyaka yo yonsi na kyakogara Kristo na enyuma yo goitwa twarora baro kwa bae ba kobwa they were scattered they feared wetera so kobwa nkolinga bakagete ngana babu sajira na bakogenda lakini akabaga ko baorokera na endo ko balemi oko bateyase sabali yiga nimba echinguru na ande nimba tomero moyo mutagatibu oyora abakonye elimo ndra okora ali na lewo okora nchibye ko moyene Kristo akaba chinguru na kyakogara neli tukuli atwaro sama Petro bakwenda bakonyora umuntu olenge gosaberera asegeita gya Yerusalemu yakero umuntu yagosaberera eba agochiko basaba bakamataita ko kwa kerito bwate aselieta lya Yesu imoko kore gendo kike imoko gende aselieta lya Yesu Nazareth the power these are the apostles the followers they have been given power by chinguru eshina kitoko nyara batamba sekeli segeito ereto kuri gele bona sobo moboiga igotoma etenga obogima bwaito buna bola sabali ngo ikatokora masaba na kia kwa twachira semise igenta katibu nima teka ene pio mongino yegaise ko bakali tukuri aranya orenko masomere misana bako igubia asenge njori manyete na ane karana achete mwaye na ale koragento keke una alenge ko igwa yani na bako ro monto ligwacha ayebie kana boko ligere watanga gakitingi saini ko kokera una koragento keke una ngokera lakini okuno koro kyogosika tali asaye kule nasenge njaro musombonya Nyasaye that is it keli Kristo manyana ko tainga asekelisia na kitoko nyara Kristo nga kitoko nyara Nyasaye number 1 Kristo toko nyara sengana ya namba ya kabere ase Kristo ntagati namba ya gatatu asabare libekeli na berego we encounter Christ in the liturgical service number 1 in the word number 2 in the Eucharist and number 3 in the minister who performs the Eucharistic miracle at the altar and who blesses the congregation. You encounter Christ and his blessing power. Na bora aligerelio montoiga ora tabwa tinguru lakini wetera askelia akolire onyoro gochene. That's why I'm explaining that point yomongno yega. Una ale ukoligerelia oro romogoko inchira bonyorete na na boma tenga litko yesa ko karaba kora gendo keke. Aba ko igobia. Yabona. Kotambe nkora batenda sinkora ndanga onyo monto lenge oyo kunywa maru ntotema kumubitereri ko masomere misa eba chaniebe pati nzuri gose pati mbaya atabubo kaboke ninki arasabe isakara metarasabe ara isa kotsaba maru ngaito kurus ekende pidi moisa ko chalitali ga manyara maru taiyo bona nakingo tabanga wetera soko masomere misenta gatibu ekelia ncheta sobo mabwae ni maete na nchete boigo nakia karali tukelia sata batenga aganyeta akaganya kerenchara ya muri akaratigara ndala nyicha ama kwa ndo ki amanya kwirana that's a memory ncheti nkweva I will not forget and I will remember for that lakini batenga nane kare father wanta ingo mosani olio ino na amanya straight
na ndante ya ibuno kuru masimba obogere bo baracho ga burioka odachire ga bo baracho no manya toro ai ni ubuna na cheka igo tusabero mongno yega ere oyo tobekira muri tukulia rero aseng'encho gotegerengana Nyasaye tugasoma gwitu kwebanchiri ya Matayo toigure Kristo okoro mubwekano gocha saboro kwabaye elia kabate yoboroti bwa Nyasaye waleng'aniwe na baiseke umefananishwa na wanawali wale 10. 5 walikuwa wenye busara na 5 walikuwa wapumbavu. Eka rumu ndago tenga wewe ni mpumbavu na kioko huo. Ninki gekoro kinga wewe ni mpumbavu. Eka kwa boli ruchi semi. Muligere limo na Matayo kala kwa boli ruchi semi. Umekuwa mpumbavu. Bana, you lack wisdom and that's why omuntu atabenga ayino mpumbavu. Aseng'encho egento gwakora kero omuntu aho keligereri omuntu ole no motali okora gento keke. Tawo gekora gosebona. Bana, ngora bonda abantu botambenga ekene bona buna mulega iga. Eng'ombe se kororogoro gari nemete gankwabo na gankwabande. Nemete chibande chine chiabo amatoka yana yabo. Erese mune gotrombo ke okora gento keke. Nendagera yakora gento keke. Lakini mama eti omuntu kubuka ko mwayonde bakamugondo kwa bande. Yamole mwana ko ingo monton ko boka ro samula chibande chabande mwana ko ndala ndo trito kelia bande mwana ko ingo monton ko ndala bakeduka ya bande chikurusie windo omonto ine ng'ombe tofauti nero mupumbavu bono nalile tena to kwana I wanted mumanya lete lyo monto ko mupumba no monto boli ruchisemi na gokole gento kelia bwana tokoko nane na bange ba boli ruchisemi and that's why we have wars, that's why we have conflicts. Omuntu amayete ntombwante okora neke lakini ero beko bongo buno bweng'ombe watabatindi okora igo aseng'encho timanyeti aseng'encho akiri yakore ndo ke obongaine wakore ndo ke obongaine waruro bano litukulia bano nokurangeliwa litukulia tujaka babangaine. We have to be wise. Ekare Kristo akaba mu bwekano yo nigalenga kuba mu bwekano yo eliko baeresera igoro yo kwererania chinga kichonse aseng'encho omuntu tamanyeti chinga kiyo magwaya bakora ndo ke. You have to be prepared at all times because you don't know the time when Christ is coming, when your life will end. Aso mabweto chinga kichonsi andonsi asetole tigatu yaligani. Muligere imala Matayo tigatu yaligani. Bali bande mbako wana lakini bali banchite barabu muligere Matayo tigatu yaligani. Let us be prepared at all times because honestly nobody knows. Ondeta hiyo omanyete ekere kyomo elio wobugima bwaye igo tunyale gukora yaramaya buno gochika wito kole Kristo yo tobekiramo anyale gotoe nema yo kurigereria abaminto na kubamana asenga kiga ye Pasaka na kubaganiria yaramaya asobuguma bwito karo kurigeria omuntu kwamuganiria yaramaya aina arugwe simekera ebye kwa manyana. Ikiwa unapanda mema unajipandia mwenye, ikiwa unapanda mabaya unajipandia mwenye. Zoea kutenda mema. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu ya hali ya anga sitaki kuongea mambo mengi. Tusimame tukiri imani na nchire Nyasaye Tata. He Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya mapaji ambayo umetukirimia kila mmoja wetu. Tunapojumuika siku ya leo kwa ajili ya kumzika huyu mama yetu Maria Jacinta, tunakuomba umjalie pumziko la milele na umjalie mwanga wako wa amani apate kufufuka pamoja nawe. Bwana, twakuomba. Nyasaye itumia yeninga kinde nande twachira sore pia mana seng'enche ke ukiru tukeri kyo mongino mito mali yako eniwa pia mana ikiagara kwa tomoete mne ke go cha senseye ya ikire chinga kitata Nyasaye tukumwakira kwa eri pia mana seng'enche aye kwa tokorere kurwa ararete wikari tukeriga mana no bwanchani no marembe byarekanire tatumia obuya bwao no tigobagendera korokana butamba se family ye monguro toiwe monguro koranje otu
Sasa itomia twakwene irimbi ya mono tata ya mono aseke ukyo bogimo monene ya mono monene aseri tukeli gali enyangi ya Maria Jacinta ya mono tata asenge chukwa etiro musasiro cyo itajire basomie misa ya Maria atomi yambi ya mono twegure misa ntagatifu omonene mbi ya mono asabageni bae barwe tinsinyonye cyense akire korole enyangi ya Maria monene twasabiro baseseni monene kera bakoira na baira namo nae niyo musasiro cyo ito koria rero tato miyora wa mibigoche kera kura na kurwa senkeye moyo mutakatifu tena senkeye monene onyare kubwata abana bayo koboko mona bachukuru bayo munguru otoiwe munguru oranje amachenta Nyasaye twakwire ngambi yamu na ndimbi yamu aso wimo bwabo sote tutari wakana kende biyamo nasiri tukoria rero Nyasaye twachire senka yo na Maria Jacinta oyo betaga gutimoka Nyasaye ira nigo cyabo asore tegane tutwara mawu wanje Nyasaye narengo twara mawu wanje onyara gokonya abakristo bao bari batantaine Nyasaye banyara kwira na senyumba yao twego twasabira ni abana baye bonsi atigire mega Nyasaye mwana dentinero okobaga okonya asichikwa yao Nyasaye amana abamu abo balesenke Nyasaye tata mana abachuguru batigire mega na into abakristo bamwe Nyasaye to kwege na tunyara gukorera kinga kitureso kubunzi wewe nto kwe kwiri ni fato nturi nyina lya Nyasaye go chastule na wafata bonsi pia sense yonsi abapiso abasista abakatikista na bandi bonsi pibakurande ringene lyawo mu rukuru nchutu tato mono Nyasaye to wakrambuye mono asogo to achingu ne kisemi tato mono Nyasaye chikuru asore to kubeka omubere waba ase ense kwa mubegete andoka motonga tato mono Nyasaye ko liya sekriskiao na kuwa mono tato mono Nyasaye ne roga to sabire asaba cho korbonsi na se family yeto yo mochio e tata tato mono Nyasaye ga ko genda suka kurwa subu ku gense to amwikirwo cha sore ili tato mono Nyasaye ni garara talingani gakwa lakini nanya kuboki wa sengaki yo kuboki wa kwense tato mono Nyasaye so bwima bukwirana omonguru otoiwe. Ni mengi ambayo yako katika mioyo yetu. Kila mmoja wetu angependa kuombea familia hii. Tuyaweke kwa maombezi ya Mama Bikira Maria tukisema: Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, naye Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Ee Mungu, wewe huliye nguvu na makimbilio yetu, wewe huliye asili ya wema wote, usikilize hayo na mengine mengi yaliyo katika mioyo yetu, ili kwa imani tuyapate kweli, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Asante sana. Na sasa ni wakati wa sadaka takatifu ya misa. Tutaongoza wana jumuiya ya watakatifu Petro na Paulo. Na baadaye tutasindikiza sadaka hiyo na matoleo yetu. Hivyo tuendelee kujitayarisha.
Asante. Baada ya kutoa sadaka, sasa ni wakati wa kusindikiza vibachi, mkate na divai vitakavyogeuka kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Wote tumealikwa kwa kuleta matoleo yetu. Karibuni. Kwa wakati wetu wa kuleta matoleo. Kile ulicho nacho kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema yote.
salini ndugu na sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi, kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lake lote takatifu. Tuombe. He Bwana, huwe radhi kuvipokea vipaji vyetu, ili huyu mtumishi wako Maria Jacinta apokelewe katika utukufu pamoja na mwanao, ambaye kwa njia ya sakramenti yake kuu ya upendo wote tunaunganishwa naye, anayeishi na kutawala milele na milele. Bwana hawe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, he Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Ingawa tunastahili kufa, lakini hunatuhurumia kwa neema yako, kwamba tukiisha kuangamizwa kwa mauti kwa sababu ya dhambi, tunakombolewa kwa njia ya ushindi wa Kristo na kuitwa tena pamoja naye kwenye uzima. Kwa hiyo sisi pamoja na nguvu za mbinguni tunakutukuza daima hapa duniani, tukisifu bila mwisho adhama yako. He Bwana, kweli hu mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kukusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi he Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate, akikushukuru aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema,
Twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tutangaze fumbo la imani. Kwa hiyo, Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uiangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye hulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho mmoja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na mashahidi wako watukufu, pamoja na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada kwa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco, askofu wetu Yosefu, pamoja na maaskofu wote, wakilero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii uliohiita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako uwakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Umkumbuke mtumishi wako Maria Jacinta uliyemuita kwako kutoka dunia hii. Umjalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika ashirikishwe ufufuko wake, siku ambapo atawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini. Hapo ataufananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tusibishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu, maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote na tutakusifu bila mwisho. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Leo mkate wetu wa kila siku, samehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini tuokoe maovu. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapo wa Mwokozi wetu Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na wachi, usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, na yeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi.
twaena no mulembo Kristo Tazama Yesu Kristo mwana kondoo wa Mungu. Tazama yeye haondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao wote walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. He Bwana, sisi niliingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapo. Mwili na damu ya Kristo vitulinde, vitupatie uzima wa milele. Isara yotolegwa Saulo tole nyore komuniobia Maria babo sabere Malaiko no mwancho kobucha sa talinya sa Isara yo wancha sa na manyenyo muguru mutagatifu Yesu indina amanyinga enyi Yagira ebeka wate babo Manchira ene koreane Isara yo weke ya Tingwene umubiri n'amanyinga Yesu okabe ibebyane umunguru tingwene tingoswa mwane naho tebengwene muyuka no moyo ninguwene Isara yoweitya ngobe chimna kore kyagara byakube na no miyake gima kubo tingo sarikabri sa muyukwera mabira Isara yogusasima Yasa moneno ne na igora salitari guru neture kira sore gosa simande na wanchire ne korosi ni korete no we kana ocha sinde we choma chucho koromia
Tusimame wote kwa wimbo wa shukrani familia inapochongea hapa ili kumpa mama mkono wa kwaheri. Wote tusimame, wimbo wa shukrani.
bono aba muri mutwaiga gaturigereri gocha alitari torigereri gocha alitariga tunamtazamia Mwokozi Bwana wetu Yesu Kristo atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Tuombe. He Bwana, tumeadhimisha sakramenti ya Pasaka kwa ajili ya mtumishi wako Maria Jacinta. Tunakuomba umjalie haingie katika makao ya mwanga na amani kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana hawe nanyi. Hawabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Haleluya, haleluya. Tumshukuru Mungu. Haleluya, haleluya. Asante. Bona abantu bagwikaransa. Asante sana. Ase umusasirete ito se family barayi bari gutora chikwaya cheito chira bairi n'abasani balito ikira iga tumukengo iga tumusifu Yesu Kristo daima na milele. Sengenjo yeri ire tuliroche bunarire to kogenda bwango ende buna tumanyete kere misa yarire nturi gutwara mangana mange twari kurangiria umurayo yo mubye kwaya wichikwaya cheito atebe ngana iga tekara abagambi bako na kwiyarigani ne family as a introduction murayi wa chikwaya. Murayi wa bangina kana kwiyarigani buno murayi wa chikwaya kurwo murayi wa bangina nayo tebe ngana ikegera kwa musiririe member yao basi oyige kwaya gako nago kora consultation siaria murayi wa bangina njugoche Biamano mwalimu abana kwaya rende tare tena iga sore nya koro mwana kwaya tusimame. Kusimama ni kustand up osogo tena. Kama wewe ni mwana kwaya awonsi kana abana kwaya baruye diocese ya Kisii na arorera basoneka osebana. Mwana itaruya ne yen cathedral na ende mbande barwa isiko ya Gusii wale ambao wametoka nje ya Kisii. So abana kwaya mbiamano tiganda ngeri omonyakero goito mongno yokorokunga Joseph ntaigwete buyayigo atokwanere ngane ya moyoka Daudi rende mboro chino otra osetora araba kabona karate nare nanu mwana kwaya tata sukawoja mutu akabantu bakorore rengani anga mario gibuna rio kora rengani bona tokonya karengani kigaro mongina akoroteki akoroteiga Biamano abu mwaika mwensipi moko ya na mule moya mubwate chinguru mbiamole Nyasaye nabanjete nyagali anga maboko mwensi mbiamone kere Nyasaye numia atuikiriri tukuri arero mbaro batagete goika muno mongina Maria taigeti wona asengenjo tuli na omoyo tigatwake Nyasaye ngambiamono Father mbiamono ase amangana ma watu tebiri wakati kista mbiamono asogotura na barayi bonsi pibariga tokubakira mbiamono bono nkoirari bageri ntebi family abwisi David yale one of the choir members na ndo mwalimu wechi choir mbatebi nga pole lakini imo bamuna abantu mutawati osemeri Father na tusomero osoma wakabere kware gotebanga abalimo sunto twaro bwobe kere Yesu na kwete na ndaka bwama kweli igatu twaro gosemeri nto tukubate imoleme mogendere ememe Maria aborogetie kere moko gendera ukuna kuusaba goito chikwaya mbiamo na sokweru na goikaga
uchagotebi oyo muntu David pole ne family timbwati amange bali mwaru kisabali awo nyasaba. Reverend Father bakatekista bonsi abutwacha iga se kombolesa ne family Kristo. Tumsifu tena. Togo tabenge kero monta etanlie miaka 70. Bona uchaubosio etogo sherekea. Ekora kwa iru engaki yake yokuyaligani. Sasiro timba mai abali abe jumuiya ya Peter and Paul mongino ngotera lingene inwe akirende na inu pole asogo sirio mwana kwaya na ndo mu advice omonene asegati ya ino igo igato mongino mumetenga igarara ase Kristo ne intu abangina be cathedral twins astwaika no bali iga father abo bangi nawo mokinga mawoko iguru cathedral parish nye ko mate cathedral parish ole ebenyamage waracha ebarali mokiga abangina nateba akaiga gogo kakisaruterio mongino oyo iga igore ndenga igarara saga ya father mbiamono aseke ngwanso keminsa na ende tigatoka endere kona gusabirana twensintu atwara matanga bwango iga lakini rende ntobwato bole munga igabara ara asengo ase Kristo biamono sana tigenye sawa sisini. Asante sana. Tugwanjira na ngabo ba tukwaniranirie biamono sana. Bono tukurangirie family baicha iga ba bemanyekanie abagambi munago kora mazoezi iga sengenju yerire family twagambia kara bagocha na bago tokonyerania aso gusangilia ngori gotonako yarigania Father biyamona aseke mwanso kemisa tugwakira biyamona sinyasaye familia na abange bale no baisa nsta singenje yerire tujikoba abayenge eto chaka kurwa kwanilite liao biyamona jineba ya keya yahinda no yo minto mo ko minto njano ko kuyaruri na ruborangi ese to mama ko ya no mo baba ka sabato jiyo mo ya keya jewa family une family no mwaka isokore tombia mono oyo oya korokwa kwani hapa family muna bateba enkuba kwanira marieta abo
elinde tukole na butura bengigo inche nincho mocho koro monne asaba chukuru au muri bali kila sege tabu aba chukuru 25 inche ndo monne kabisa asa marita ne kuru kuzakali makoli baba ne rotolenda kitorabake biya mono oyo nere omokogoti bumongina Jacinta Kiogokia akoro ku Daniel Matundra nero mokogoti noyo ni gakoro kwa Eren Nyabate Mongiti nere omusubati omokogoti bumongina Jacinta nero rengo yo kabere bonero mokogoti na asirete noyo akoro kwa Rusi Yunis Pusbori Obocha Orantiane Oyuraire mamo mwabo noyo akoro kwa Peter Obocha nere anko yane oyo kabere womongina noyo akoro kwa Sabina Nyaboke Makoli nere mamo minto womwaka David Makoli oyuraire mamo mwabo noyo akoro kwa Koreta Kemunto nero musubati omone bumongino oyo koro kwa Jacinta Kiogokia oyo nero musubati omone kabisa naba no chwaki mokem kurbonchali bomorenda bugyakum mumro mwabo omongina Jacinta Maria Jacinta noyo David Manani nere umocho koro manene kurugoroga David Manani bono tato ya nego chase umugaka elinda tutebie masini nigo mbia mono takole TV ya okolile buya bas nje timba timanga nande ngokwana ando karasama anko ando karansa anda mwe karansa anko ende ni mukae enda mukae sawa basi watikanye were munango tebigwa ngandigire rirogoro ono nanje timbwati kene ngokwana njongo akira buya abana inchi fato minto itangani fata nyabucha uyamono fata wachete lio kanya sakayo mu rusiri ali omwerege osikiki musubati ondoko ku insaliga wache konywe chane ra wachete kora thank you father nanje timbwati manga nande mange mama otorendire narogareta bono toriga narogareta togotara narogareta tokora kende kyonse waro nchongo wakera basani bonsi ya mwaka nyoro monto kwa moso igoro mwambie asante mwaka nyoro monto kwa masega ogaro mwambie asante mwaka nyoro monto kwa kutali siombesi mwambie asante mwaka nyoro monto kwa Jacinta Mogusu timatia sakale timatia nakola kana kini mukimwona mwambie asante awa chikasi mchana chonsi asante awa mobe awa molensa amwensi mama aligocha omwala murtenya ono litoke igobe kaga abo oria asante na intubule family bone yeito iwongwa kala chikwaya bya Mogendi Peter Mogendi na roto tonete omumubea otenete chikwaya chakatitiro na mwere nilingambe yamano anera ontomete ngasoka isko ngachikumanyanga na kimi monto okole mirimo isko so Mogeni na we thank you so much bona samangana yonsi nje timbo atikende na bakere mbe yamana soga sagoto apora mangana teyina liko etania bona gonga kire engerete timbo atinyonye ne omwese gona nyone maiki ye ratonye mogo ntigere igo biamono mogo ntigere igo biamono. Asante family kwa kufanya haraka na vizuri sana. Sasa ni wakati wa viongozi wetu. Kiongozi naibu wa chief kama yupo. Ano minto ngiti ondamiri abantu bayigonga ati na bali ganyarisi kuriyete para igoro nyona kwara gati nyaga nyonewa nyabere na bayiro koboko gake imbia mono
mga ngoko bako ga yona igaki arno mintang nyori mwanya be nyabe na mwanya be biamana. Asante sana. Murayukuru igonga chaiga bagambi ko bakona gocha bagambi nchuga murayukuru igonga nchugo chaiga chibuango igali irali abere babe kurwalia karo mugambi yako na kweregania. Fato ito chikwaya cheito chionsi aba Kristo aba kenaba na tumsifu Yesu Kristo tumsifu tena ama ene nabo twari utakwana neke gocha gita sesa guri muna twaru kurwari igonga twabori omonto tori organize mune kwaya ya Rebeka asagotera kuru lakini mwato inyoire na atebire mbia mono Rebeka omuntu yasago seseni asesa guri Rebeka ntogotera amonere nekwaya mistress yane ndo munyakero goya na atebire mbia mono asonsi makoli nyasaba rende asayari mogendete gokora komwari ganio monene asenka yeino abarende ekwaya ito yaigonga okotera kuri mwabwate gatoire ngatuaterire nyasa tuagate narenge no mwari gakitari gukwana rigane elimu sawa mbia mono asamariete bakondoka Winfrida Charles Ombasa korugonga omunyakero mbia mono. Sante igonga, sante sana. Ono tigatogenda se bagambi. Kiralende tokwane tokolembura ya chire. Fata chikwaya chonsi pichacha abairi bacha asinta abasani bacha asinta n'abantu bekenyurukia nembiya mure. Kwanza ngote binyasaye mbiya mono asa torusiri bakatwikire rituko lya lero tokweyana makweli abeira amange lakini nyasaye ntuo twanchire tokweyana lero turi moyo nje ngote baso muchio kyogo kipole asogo siri omongina yo nonyo ikire myake ye muntu tayonya koranga ngina ogotire kero muntu neba gakoranga ngina narenga aba matuka amange lakini nyasaye umuirire tigatwanchirane nande totebe nga nyasaye nero manyire sa mubekire ero monyene ntara bagambi baito barandoche nabange ama bagabakwane gongo teba nga pole onipia fyo muchibo ita yenda mukaya igo bale site ya Kegati umuchibo ito Kegati sanasirete ndera gotinde kwa lakini ntenaro nga tingo tiga matanga nale nyumba tiga bande bancherani erinde nkora matanga ya gante bingamba tebye family pole ntenda getego kwana seke nyoro bano yayikirenga kirituko abana babungire skuru tigatorenda abana abaito bachirenka erinde nabarabu bakoigole skuru mutenyo gatano babe bagokora umuwake bairu bakoira na abarimwe gasie nyororo egento kenda abantu banyamageni mbwate barasara misi barasenye kale gaige university omwamanyete fata nyango orengo fata nyanga nagenda bono tukae gufata omungao ante abeti abantu banyamage muta so bonga misi atokorie barasa fata na moleto fata nyanga na tokori tukelio atotebinga mfata kiochire igoni PF ya ige university iga bantu mocha so bonga misi saa 3 ochire tokole barasa P4 saa 7 kero monta ende biasara biaye onde tayora tebenga tagocha bona abana amba bungete aseni tukelio na bakwenda daracha baende saa 12 toyu mirane gari egeti gari nyamagesi tie mitro center gari esitagukorere barasa yaitu egento kyo moiso abana be university nkogenda bale karo bakogenda ngotiga bale chinyomba cheito na abayi bamanya konyora riba gali okuminyoka chinyomba ekyo na gutagura ebintu igo yore randiro tigaki moteme ko ende ebintu bya abana na ande tobe makini tara abantu bagotosaleria ekenyoro yaitu asengencho yembura tindi gokwana kende
egento kiang'usete nebarase eyinto chigokwana amango ororo abarai bari oyo nongaki oyo masega oyo nericha inchugocha gaki na mosange tiakogenda gaki mwatigo mochoki ogokinchara tosangereri twaka erongori ericha inchu changereri erongori. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Mbuyamore gaki nturugukwana kenda ankatore ntange sanyeri inchu tobatigere kende muna mwewe mugako yathanga gaere tepi ikikira mokonye besa nero ni riogo teko gara tware chinguru wekange besa bwango muka gaki kwaya kurwabwo ebyombo byonsi biri byarenga njutura rwirongori anyembulege kuirake nabo ndagukwana ngana limo chungo bari kurumaga barimo kogenda incho nchegasiane no gatabanga mbuyamono baba chaki biyamono nyasaba seni biyamono inta leta la makosa kende gaki biyamono data biyamono ntero ngoli setwarure go eta abantu nebiriro byoka bire biyamono data sokoreta biyamono bari kurumaga ntero ngoli biyamono aba moisharanste ke banda ma mwaka masega biyamono leta genta biyamono jinogo tabanga biyamono yok ntago chabari moisharanste taria mukabanga na balindo cyo mwesi betu.
mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Basi na Mungu watu mzuri.
vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Sasa na mimi na wakati wangu wa kufariki kwangu nao umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Ataniokoa na kila neno baya, hata nikufikie ufalme wa mbingu. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Nami nitaishi kwake Baba milele, tena nikimwimbia Mungu haleluya. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Asante
Najua kwamba
Sisi sote ni abiria twasafiri, hakika tuwapitaji duniani. Sisi sote ni abiria twasafiri, hakika tuwapitaji duniani. Na dereva, na dereva, na dereva ni Yesu, na dereva wetu ni Yesu Kristo. Na dereva, na dereva, na dereva ni Yesu, na dereva wetu ni Yesu Kristo. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeimaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji, taji ya ahadi. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Sasa na mimi na wakati wangu wa kufariki kwangu nao umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Ataniokoa na kila neno baya, hata nikufikie ufalme wa mbingu. Nimevipiga vita
nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Nami nitaishi kwake Baba milele, tena nikimwimbia Mungu haleluya. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda.
abiria twasafiri, hakika tuwapita taji duniani. Na dereva ni Yesu, na dereva wetu ni Yesu Kristo. Na dereva ni Yesu, na dereva wetu
Yesu wapita taji duniani. Sisi sote